Dobar dan. Dobar dan. Da li ste vidjeli u Glasu novine? Da, izvolite. Izdajete kiosk, je li tako? Jeste. Gdje se nalazi? Na Zabjelu ulici Jervatsko, pored, ne znam, znate gdje ona Šopranac ima radi, Stoteks, ona je zgrada, na čošku te zgrade. Dobro, ne znam ali da vas pitam, je li to velik kiosk, dosta? Ne, 10 kvadrata, nije. A mislim, je li dovoljno velik da mogu da se prodaje unutra prehrambena roba? Pa, mogla bi, ali nema sanitarni čvor, znate. Čvor? Da. Nema to. Pa dobro, ja ću čvor napraviti. Ne, to ne bi ja dozvolila da mi se dograđuje i radi ništa. A što? Pa tako, to je baš, mislim, kiosk je stvarno super napravljen, to bi trebalo da pogledate, baš je dobro napravljen. A to je na Zabjelu, jel? Jeste, ali ne bi voljela ništa da se radi, dograđuje i tako. A dobro, ako mi neće inspekcija ništa, neću ga praviti. Pa šta bi vi držali? Ništa, već sad mislio sam na ajde. No da vas pitam samo, koliko je cijena? 100 maraka mjesečno. 100 maraka. A da vas pitam, u taj kiosk, je li dovoljno, ima li golova? Čega? Golova, da se igra fudbal, vi rekao ste da je dosta velik. Kakvi golova? Pa golova za fudbal. Za fudbal, drugarice, čujete li me? Ne, ja kažem da je mali, da nije velik. A, pa znači, pa dobro, to može za mali fudbal. Može li? Mislite da igrate fudbal unutra, jel? Da. Pa možete, kako da ne, možete i da se kupate malo. Mogu li vas za loptu da koristim? Mogu li? Ajde, odjebi magare. Žena tako priča.